Enya Marakobi Elizabeth Ekele Amraju HR nya special care unit le Emeka yala charge nyanye nahi Adma Mary or single mother or to complete offer Bohuma Opa onye wena mbalada moju akaka okakibu we i oju ga na online na mo wa yo kube fuka ogwo efa oto yo jokoroka olonye aju efa gbe ko kaya kama we ocha ga lo wa lo gbaju an na ori kele Lagos olo bi Lagos we ole ko ju Yoruba ole ko ya nye ka we fa nya wa mo nye ka ya ego no no hole o wa le oju enye olo oju enye we papoju abalo ko discover nyodo wanye penye we Adamu ka mi ho ka ro nya Adamu ka kile ka disturb nya wanye lele o wa lo golo lo ya wigide olo nya wigide we o we ganya ntinyamu o wa li yela nya mo ji ye pe ni ya o no nya he lele ai trace na mo le ka itikile ka kayo o la ka fu o already o mo ye fi opini le o le ko mo ye we ai panga vo a he kile ka love case o la ipa kile ai pe koro nya ni nge da wanyamu o wale ai pakile kelo o mi o le le o di love case o boho o wala e de unya la ni holu jejo le fo ne Matthew chapter 6 verse 33 o wa bi o nu le ke ani che piadra ni holu jeji ni ma o wala ne kala wu nya ka da uji anga bolo de le ka ye wu pen pro ra ni che piadra ni holu jeji ne la ni kala ye wu pen nya wa ni la kaka ka je foto bo nya la o wala o chokeke ne lo meja bole kai buju o gbe lo kala chali opapa nyonu o mi o le he o le ojo binya ale love case we o ya da di o le ke o ha ha le kai ni mejo wa we ni dudu ko kle tun yo wa ni yejo popo iwe oro lo ni chifuru we o ni aje chifuru iwe oro le we nene wo we ne ko ni ka o kele ka anya oro wa kaka ni temimi ni mejo wa jabo le ka bi na ni ku wa kuru ro ni fi do ni ni kala ti na ni trepe o wa o jijo bi ni le